Exam dia masih kirim. Arba idate itali na baiga dentirani Nairobi. Nairobi ga dentirani. Afaan isin batule ki Swahili mana dindu. Wana kuja na iterebu. Ani le ek dubate kita. Aye. Mimi yangu kadi kujiyo bage. La ilaha illallah. Amone mo badia na bo we kampuri na bebade. Mandera kalam ke buki amu kita wa sebute. Ufim badia ka tamai haraminga. Amara takawa gachina kita. La ilaha. Wajira ke yuni. Ambe tagano ka dogsi mo buleti yalle. Ma? Nan kiji. Zaid. Ambe tagay kande. Kiji usikas ni. Na kate bara. A'udhu billah. Awan wala kana na wat jadi sile na. Yo tani began. Habari yako? Sasa wewe mbona hapana fungua mlango? Anasema nini? Oh, anaenda hivi. Okay, sana. Kazi wajisia ni shango. Abai na rufte. Mimi amekuja wallahi mimi Abai. Habari yako? Abai dulu ngom tamar Nairobi dah kallam. Oh, Allah, nimechoka. Zanga furi. Angalia saidia mimi maji ya kunywa. Zanga furi. Angalia tumenunua iPhone. Nyinyi unakaa tu hapa ushango. Tateni. Simu ni yangu. Afaki ngani fahamu tu. Wewe unasema nini? La ilaha. Mimi hapana elewa. Wewe nafaa ongea lugha mimi naongea. Sawa sawa jana kama sarimu je tafsiri ndo. Talk the language I talk. Okay? The language I talk. Can you say that again? Talk like seja. Kama ila wadabri. Full barat mufira just. Oh, bora naongea. Nyinyi hata mimi hapana elewa lugha yangu. Al-kalam al bultemi ham juzi makan tadi. Kale badia dufte le ko tuno kanta. Nubali defa. Hii maji yenu kuna chumvi. Gafeti sikano kwa furinga kujideman tano. Sikiliza mimi kwa maana maji yenu iko na chumvi. Basi nafanya kufichai mangu. Mimi iko na kiu. Nataka kukunywa lakini maji iko. Kiombe. Niko na kiu. La, Mimi hapana elewa lugha yako. Kiu nataka kujita. Umepata msichana? Bisa rapi ya. Mambo? Ama kami tu banan. Mimi hapana elewa Swahili. Sikiliza nyinyi hapana elewa Swahili. Ami sumkhurtumi diko war biata kaya bayin. Batin bertu war. Boro kan kan batin bertu. Ami sumkhurtumi la biata jatu bayin ham jina mal gatesti. Nyinyi hapana sivenya mimi. Amu kalau wale आपके साथ रहा तो परफेक्ट मो. Ongea lugha mimi naelewa. Lakini sikali ndio ango limu kana dege. Mbona mimi hapana elewa? Sikiliza, ngoja. Ngoja, mimi naambia wewe kitu. Mimi hapana elewa Kiborana. Tafadhali ongelesha mimi Swahili. Tafadhali ongelesha mimi. Mimi nakwambia hapana elewa. Sasa mimi na wewe tuelewani tunatembea. Mimi hapana elewa Kiborana mimi. Basi wewe hapana. Wewe unasumbua mimi nakula mimi kichwa. What? Wewe unanunulia mimi chips. Aye, kita uresa. Basta. Aye. Yang ro kaya. Nyinyi bwana hapana ongea mimi najua. Okay, so hindi ka. Nada gay kana. Aye. Afaan beeki. Atakan dawa Jibril nam jabis kana Jibril kana gitu. Ante ni beeki. Nyinyi siongea lugha mimi najua. Ante ni beeki. Aye. Ngaranya.
Dubbachuu wal barsiistoo Wewe tuende. Yeye hapana Mimi nasema nini? Mimi hapana sio. Twende. Apaan sun dubbachiisa maqaa isaa inni dachaa Mimi anakula chips amesiba. Jada tu afaan kee hin beekne Wewe anatakia sisi nini? waan afaan kee dubbachiisaa tufan arba talwaa isa balastiyaadha beekja Mesana hina. laas reefu afaan hin beekne wanni nam duudaa afaan Allah goja. tal duudaa wanni afaan kee dubbachiise beekti ayyee reefuma afaan hin beekne bahaa keen Iyo diko dagala kita raka jumna kan kuto diko gata kalbe. Ani diko be khasije. Nairobi ki beete dubbachiisa bahaa keen Makan ki sotule. namaa waliin jirtani Ani kana mina assalamu alaikum ana mimo kamsu qabtana namichi iyyeen hin jiru dassaa miti waliin dubbatu bas ani san duraa deemu maamaan dura hitamu been duraa deemu diko tak lu dura been dika duraa deemu gataas hayyaa kidi ana jawusi ani beta ana amma dan ka ande kara malee beeseen siin dubbachiifne ya ni besena hindi tayo ba eesi kennaa besa tu tiyumo gatti uftino tiyumo bas waan ati am setim beto wan mutu ne obidi ni gitebe Kalau kau tidak makan, dia nak macam mana? Dia kau tak biasa. Kalau kau apa orang itu buat insan. nama kan tercipta karena waasi waan irraa hin shopping nak. Bayi Yusuf ke? Siti jempeni. Oh kan, tadi saya dah berlatih nggak baik? Masalah enak banget loh. Gurbahan beta ukur dengan. Ini ya, dia kan. Tapi biasa ni yang disuruh pakai yang lain betul terus dia mau. Makanya sih lepas itu macam biasa ngerti dia apa orang itu betul ni. Dulu kali. Dah mesti jadi biasa nanti ya kasih. Nama aku Sophia ini. Gak ada apa-apa. Garat ka dinjende ambi chapani bil khadi ko chokro bukhara chhar jakar. Unar itu baca dulu. Unari buchi bela. Terus ini kan itu berarti. Ani mereka mesti. Kalau misalnya mandi sih, amalnya boleh orang bela dari garat atau di jalan. Garat ya Allah. Nah, ya kasih boleh. Amal lo asli. Bukan. Mana mau jakar. Mudah mesti berpikir dengan mana dewi. Sila pisau ini dua cuma frase nama mama panggil itu baca. Boras itu baca nih. Sila pisau itu baca. Sejak mau bersih kesuai ini. Kamu lagi lo ada nasi orang tu. Mama kan, kamu orang itu tuh itu kan. Di sini dia garat itu di mana nih? Bilang tuh kita kamu kesuai itu tuh. Baik. Oh jadi. Sekali lagi nih, kamu arma kan itu sini baik tak? Ata tak kabel itu saja. Bikin apa tiga kali nak baik tak? Rashi nama kau bisa deh. Gue kita kita jauh ras itu kan? Apa sentuh kat mana? Hati kesuai ini deh. Jadi dia orang berapa? Ini tu orang berapa? Itu saya macam mana? Kau Apa mau kerjakan tu berarti? Waria itu orang. Biasa kan waria ada kita. Isi remu ni juru pun tak sekarang tu. Oh ini bagai ini remu. Yung may usyago ka rin. Ani apo ojo lupa banyak fucil. Mana fucil punya jadi kita hesaru Kita kan. amaya itu Nairobi kita Ambo shopping na kita Sini, itu. Apa ambo ini saya apa orang itu bacita. Am shopping na cuma kena boleh. si kecawan wana tuye sisi wani sisi rangi